mete higwe tuo mekawa. Eni ta Mansaimo na kabiaga. Tari Mansaimo gerejaga muno ema Airbnb. Yes. Ko ginya oni musiki ari gyokaga. Sabuni akamemeka ukamwe gini geto Mansaimo. Nina ni geto Katta toke homoka. Nego ndaiwa. Nego. Ono go kurakirika. We are going to privatize some of our universities. Nego Moses kuriali edeto yo muno. Muruga na to na mahura he maoni mahuthu. Ucio kwaja no ndaigwe ta nginyita mbaru. Ega thirikari ni tio utindane na maundu maingi. Kono ugo ne hige gutue Airbnb. University. No, zitioke. Bego kire na marumu. Na mukire nginya na makiria ma hostels. Eni. Ucio raiga ne tutiga no horo cio wa gutindati ati uke privatize. Aja kasi athire cia ikuru. Igire mete higwe tuo mekawa. Eni ta Mansaimo na kabiaga. Tari Mansaimo gerejaga muno ema Airbnb. Yes. Ko ginya oni musiki ari gyokaga. Na Richard Branson. La leo ke wa mufire tagwatia. Amufira. Eto. Eni. Ndio ndwe ku Mansaimo ndio kukiona Masai na Mara. Ido icio ciare ni cia batoga ciona. No acoke wirorere nyamu. Kandi koragwo na ku. Na mweno cio kiri na roko. Ege na. Hege na haha. Etagwo Lord Egerton. Yes. University. Ugotoraga ngori. Egwa ngori. Yes. Ugotoraga ngori. Gutwekaga oria wathie ku uguo. Marokira okaigwa rimu maiga tutirathomithia. Na ngara munene wa kamera kamurathomithia. Kamurathomithia. Kumaturaga magomaga. Exactly. Yes. Riu ha tondu Moses kuria ni waturindi ri. Handu ha gutinda agitwa nyamu icio gwa rauga ati acitu ati aka private ri. Na igucoka ringi iguru no mikorenge na to uguo wika. Igicoka kiremeri. Tondu riu kwaigwa ni atuika private ri. Exactly. Ndo riu ku tigwetwo ritagwo. Acha no gathie kuria. Ndo gathie kuria. Koguo ni kuga atiriri bei kana school fees iria werwo ri. Yes. Ni oriri haga. Exactly. Yes. Riu koguo ni gikurituha. Na thirikari nigetha ihota kunyithira githomo ria kiagirire ri. Ni agirwo ku invest na githomo. Yes. Na agitua kirito uguo riu renda gukitua kirito ri tondu riu ambe menya atiriri. Turari horo wa universities ici. Iria ona visa kana ciana iria iraumire kiria igwitwo to some of these universities. Ni megwitwo tondu ni public universities. Yes. Ni megwitwo mathi magakumbana na macida maria mekundu kuriku. Mekundu kuria. No thina witu wothe wa ma university ri. No ni thina waki gutire mundu toy. Patre na njiri ni management. Yes. Ni management. Resources ira thirikari ikiraga kou ri. Itithiaga to the intended purposes. Asa. Thitiguo. Ni kuwekaine. Niwe mundu ra suggest wega kaiga atiriri haha. Thirikari ni tiga gwika ati. Airbnb ni kiongera kindu kiraria. Thengima. Yes. Taru kithie South Africa. Watonya South Africa. Ni hari app. Ya BNB. Niguo. Ukaingira hau. Wacagura kurorenda. Exactly. Yes. Ukeka atia. Ukarihira ugathie. Ukarihira ukeka atia. Ugathie. Na AMB thirikari ikuiga mitungi ya gasi. Ikire ki? Mikondoro mega na mariri mega. Okay, nyansi ndi agino marugire githeri ku. Hari ndironire urathire nyamu iyo. Aratharukia njai. Aratharukia njai na nduma. Cia meri iri akaiga viliza gwake. But what do you expect? Urathira ndengu kamande. Kiateka akorire. Kiateka akorire ndengu na kamande na tumande tuiko uthi na tukiria na micere. Tare kindu atharukitie. Ucio ase akoki. Athiriri. No haroro ithatangu tondu reciria ndiona ta maica marathie na mbere makirituhaga. Yes. Ndiona tari kuhutha maraho. Matirahutha. Asa. Tondu institution icio ri. Institution cia thirikari. Asa. Itietagwo university cia thirikari. Asa. Cietagwo atia? University cia muingi. Thitiguo. Yes. They are funded by your tax and by tax. Wanyitha. Riwa ni hagu hage na public consultation. Ito public participation. Ni twetu andu ake abuturio turenda gwika ate kana andu anjoro na kuria kungi. Turio ria university o tungenda iko. Ni hinguro ni mukohinguro ari mukawa. Hinguro we mukawa. Na we kwa tori no veto. Yes. Koro ri services iria mundu arayo kurisia mukawa. Na wekirwo music room ciothe. Yes. Ni
wekwa rooms wekwa sound every room but ungehota we control kwena knob cia we control tukanyaji kana ukongerera yes etiguo na hali athi makiga kiria handu mundu arikaga kinyua kia bata we muka ukire privilege koguo nginya breakfast ni uririaga akondu kwenda BNB ni mundu wigo Airbnb hali kiandari we ni kiri urenda kunyua ugathie na kio ku ni na we mwitikiria gukua kiri urenda guthie kuruga yes yes we go and you see the return. Yes. And men will show their girls how to cook. Ogani moiki kulugaja. Ile twale moiki kulugaja hii. Ndio kila kitu ke marito hagera tu ni matumbo. Matumbo ni marito. Matumbo basi kwa sini meta kwa bogu samuro. Pera ati agete kitunguru na nyanya agekira matumbo. Wera masura. Wera usamuro alamaka imari kwa mari mo mutaki. Ukari go meta you are going to teach them. Yes. Ama izani megurito haya muthuri. Kubithi gukora thie nende gwite ona some of the parastatals. Yes. Thirikari ni rega neguciga. Ati yenderie mu andu kiumbe. No menya atiriri. Mathina maingi maria makorogo thiini wa bururi witu wa Kenya. No uguo tu igwa ndakwira. Management. The management ya public resources. Tondu gutire mundu makaga. Tondu okoro ne mbeca cioka cia thiini wa university cioka mbeca cigano na cia gwikona. Ithia kureita guo ni guthi. Zikada ivatu. Ithia kureita guo ni guthi. Yes. Ukai ukona koraga university okuma mande ginya kiria ginya sade mithenya yothe kuritwo nyama kuritwo nyama na tiarutwo acha tiarutwo ukarigwo kaguthiaga ate kagugithiaga ate maundu maya mamwe maguo guthio kurikariko tondu ndeciria we still going deeper into this quagmire. Mathina maya twina motu turathio na mbere na kurika mutondo-ini uyu ucio niguo turathie na mbere turikite oreke tukirorere ithuĩ by the way mundu thirikari yaku na githiti gwaku ni bona gokire mucaguriti ga gwaku nasa ni ndu gicaguritwo ona mundu gucagurite kundi umwe cyari kito ne thirikari o mundu ona kwa gucaguritwo no mundu umwe o your wife ana ni gwikora na cio ona no ko ni no ciende kungatheria thirikari ituke cithie mwana wa opposition thirikari yo yaku amejipata huko ziwe kora mekorete uri agathiro leno uri aragatwo ndore guthie no audina igwa ndio mutara udura wikito no maita maingi ni kuikaini atiriri mathina maitu by the way thini wa bururi wa Kenya ni mismanagement. Mismanagement na especially ya public resources. How ni hothina witu koragwo tondu ndike kiratuma ona uria wina proposal yo ni atiriri yatuika private ni gukorera njegega kaya cio aria meguka kare andu ari kumeguka kare araika ati yatuika privatize ni gukorera ri njegega ati ni kwagira so the thing is koroto hata kunyita andu mena uhegereru ona ti uhegereru by the way andu mangi hold accountable because ni accountability that ikora kindu kingi bururi witu wa Kenya ni bururi we ukona magega ukora we wa magegania uyu ukora we wa magegania gwicirio na no corona no koteke gaida seraga gu eguo no koteke tondu thina witu saibo tajira atiriri thina witu na tungiko tukiare munene ni atiriri kundu kuria kungi undu ungikorwo ri kundu vice versa ati ungikorwo ukiwici we private ukorwo utuike public no riu guku public ni werenda gucokio private eke ngwire ema undu especially meri na mavata muno thirikari itaguo kurekio na kungithia atia especially wakinya ni uhoro wa githomo sector ine ya githomo thirikari yaguo gukorwo ithe major player nwanyita wakinya ni sector ya githomo no riu ngirora riu bururi witu andu moraga kuma thiini wa public institutions magathi thiini wa private tondu public tikwega ni kwagire bara the other thing the health sector icio cieri riu wonaga gutire mundu enda guthii thibitari wa thirikari unless akorwo ena thina riu na ndari undu ungi riu utigarite wanyita ekwenda kuria thibitari no mathibitari ni make madukio tondu thirikari ni regete ku invest thiini wa sector ici cieri health and education na kiria ici ona nicio ituikite captured uria kwagirire tondu riu ri ndagitari kana munene wa some of these institutions handu ane kindu gitagwo services uria kwagirire ahinguraga gake ogora ahingurite gake ona andu aya ngi ona arutani acio ikiguaga ni murutani kuria public no ni ari na thukuru wake private na kona thukuru gake riu sometimes you have to wait for
Jesus Christ. By the way, let me tell you one thing. Even if you go back to your father sick, yes, and you qualify to go in heaven, you still enter. Yes. Yeah. And if you went to back to your father in heaven, where you are uneducated, and you qualify to go in heaven, you still be admitted there. You still be admitted. Don't bother yourself. Tia gwetigira. Tia kugea guoya. Ndugetange ngoro. Hagira muoyo. Ai komo no neta ila githomo ri. Ri ando hande kintu kibuku. Uragi university gwika atia. Ai ko thirikari ya logio ndio. Thirikari ya logio ni university ya thirikari kwa mu. Wora na no muoyo urahangira. Tondu mundu no eciria ta university teo ya neano amigure ametue arithagirie ng'ombe ciake kuu. Ndakwira imwe gutuika Airbnb kuni ithu turithiaga kuu. Turizamaragia kuu ithuothe. Tukarekanira weekend ino tutire Nairobi. Tuguthie Eldoret. Turenda Eldoret. Eldoret University. Here we come. Wakora kuria muratonya ri. Yari university. Yes. Not renovation tuiga nona tugwikwo. Mundu akimigura. Na teo ni njega muno ndwini ko ni mugunda munene. Ndwini kunene biu. Na no thirikari akuria thirikari muriendaga mbeca cigana muico wa mweri. Yes. Tonginya tuike university. Asa. Private investor kari. Pero nyamune no ri. Atagiro kinya. Amioya ametue Airbnb. Exactly. Yes. I invest mukawa ku. No koraga imwe cina ihe tukirwo ni rui. Yes. Taru no Nairobi University no hage handu tuka ni irio ni rui. Ni ruru rui ha ho. Ruru gerete ha. Arabu. Yes. Uthie na guku kundu guretwa igatoni. Wakora ku riera riria riko ria gutuma nginya wina murimu wa cukari ugacoka thi ni riku. Lama pressure. Owa uthie gone. Ogariga gone kisi araire kaga kugithoma. Olo athi ugoya kanyumba gaku no kahoria thimu. Yes. Oikara ku weekend ngima. Ni horere. Andu magwethage. Na no orerugira. Yes. Kiria uriaga. Kiria wendete no orerugira. Thikari kwa nguonera mbia kau niki. Na iguciona. Ninge kiarito hari githomo kiarito hari. Ndio kiathini gitirari hika. Tondu riu no igweteru ko ni ta university ya tuika private ri. Ndio mari maundu mothe ni mabata vio. No menye kuone andu tareru makoragwo na kiria na USIU. Yes. Nio maroga kuwe. Wesa utithoma goro guo. Naza. Utingiragwo ni every Tom Dick and Harry. No. Ugithie kuga ati mureki harambe ya kuingiria mundu rita ria mbere athomere ku. Ndayo tiri gukwenda mundu ina kanyamu. Ni uko ina kanyamu ga kumenya ati mono at least mwako mwe ni uguthoma wega. Muciari uranjeri ari ha ngiri 70 o mweri. Ku. Ni. Pass. 70 o mweri. O waguruga makoina ngeniki. Kwarageria thungu. Hai. Warageria thungu ku. Wagitoka. Ai mwana arathomithia. Maisha ya mwana thome. Omeru ena hau kure kurarehe thina ri. Kuno restructuring. Kurehe mundu uramenya kiria areka. Tondu kiuria no kiurorie. How comes that private are performing better than public? Na public niko kwena resources iri thirikari ni wera pump mbeca exactly hari magoti maria turaruta na no igwago na murutwo agithiko no arihaga na ni undu raugenagia ndi atiriri auditor general ageraga kuo mwaka. Yes. Na kahitokia mathabu mazi ndahitokagia au ndio riu auditor general ndio bicio niguo mwisho wake ndagithie magoti-ini auditor general arikagiria hau akauga ithabu riu ritina balance wega biu aragia wega muno. Aragia kama tauna kite ndarekete ithabu ria kore jata kwata James Orengo akoragwo egwita kwa Siaya gavana aragira kuma na nyuete sai wa milioni 200 maita bo ecio ndi sai peke yake na ndo ndagi ndio ndo angeka bioni wetu aguthitanga wende report akarekereria report faida increase yake akingira hari akire ari igatoni ri aige kundu kukuritwo matumbe ma milioni 200 ma vote ri nobody questions nobody onoge question ndo akondo na thigoti-ini iyo ni hotea no konde kuri na prudent management ya resources ti ati university itinge perform zinaweza perform vizuri sana
Siko perform tu. Ona parastato isi wona gaikire thina hiare ni there. Iko perform tu. Yes. Haraba tara tu mundu tu. Ukunengerwo ero kimanjika iki niwe twanengera. We tu kirutithia wira. No ru thirikari ona inginengera u. Niyo ne onige makaga. He mundu anengerirwo ucumie. Lege igiterwo bia. Thirikari ikime bia tugicoka kumenya ri. Yes. Nike visa kiari na guku mbere. Mahindi ri. Yes. Bari na kuria thutha nyama yatuikite mahindi tene. Yari twega ni umeiguaga. Asa. Ogona kana yathirire video cia gwikuru ituraga ri. No yokorio tura Uganda. No ndio kana Kenya kana ndio ka kwina andu ena utumi. Enya muno itagwo na kumati. Onayo. Ayo ndio ne mundu arutigia ne arumangi manene. Kegwira gwira atiri u bururi ukoragwo wisa especially uginekerwo handu thirikari iraheana services ri. Ona e muthuri uginekerwo ri. Yes. Ria ni mugacemania na aria angi mari agwa saitani. Mutakutana mukoranagia we warire ki. Tari na bilioni 3 cia kambuni iyo na. Ari andalisiva simu. Ni ndarire kina. Arire. Nini ndabetia. Madana rehe jesi ri. Mai madana rehe jesi. Ni ndabetia kuria meat commission. Ndariaga mbeca na ngari ya nyama. Yes. Omenya ndale ya milioni 2 omuthenya gwo. Uri weke gwire. Uri ni maajabu. Tegwire. Maajabu. Omenye nyambe ngumenyithie kaundu kangi. Ni ati taru oko ni ta university tugeko kuna university yetu kana inya public sigituika ati ni cia tuika privatized. Omenye cut off. Yes. Ya kuingira university. Ni abata. No ginya haise. No ginya ngireherwo no kagosi plus ya kasema. Uri andu aingiri. Andu aingi megukorwo meja. Na gutire na space kuria. Yes. Tondu cia gitigara university nini. Haya kogo group eno engine nerekete atiri. Liwa acio megukorwo taru kwaja rule statement teo. Gwizia mwene zitekire. Gwizia aranywa grand ya 22 years. Aigwete ogwo. Tondu menya yo the marengererwo. Na mwene nips. Manywa ito cia goro. 21 years guthina iguru. Ito cia goro. Na wakabura. Ito cia indo. Yes. Manywa indo iria njaga. Tondu we ukigwete ogwo ri. Ukigwete university ni ikonya cia muingi ni ikonyiha ri. Ni. Riu omenya andu mekwihorithiriria guku riu university cingi Azitech University. Nibs. Deacon kokore ko meguthiire petans muinamire ela muinami ni gweci ari wona ne atigiti waguthie diani abia uroke ko indo iragiuka aikare wega tondu ungeciria ati thirikari irenda kuinga university ciayo enderie muingiri handu ha muingi wenderie thirikari ri mundu kiumbe enderie thirikari Kenya ni ngonyoku. Kenya go ngonyoku. Agara malo koma madhuko memudhuri. Akotuko tuna bia tukamigwa tumitwe bia ya Airbnb. We na namba ya wakafura na ya muinam. Tumerehe na tuko na siri ndani ya duma. Tulalize middleman. Ya middleman. Between thirikari na muinam. Akiro. Batazi tumeligezie kule kiria. Igatoni. Go head office. Go head office. Yes. Masaimara ri. Tumiregere ndikani. Yes. Ndiguo. Adu merutagire driving ko. Ithe turaria hari kibesa iri radio ithe turendo 3%. Exactly. Yes. Adu matigari maria mamuinamire. Ugicibana mona kukere ari. Kore ya doleti. Na nowe mugunda waona kwanza nona ng'ombe iria makona cio kuu. Na nowe kuruta matinga guku uria gukogwe gukunderu. Tondu gutikire na nafathi ya kwirutira. Petazi ega igatoni ri. Private ri. Yes. Mugunda cio ni munene muno wa kwirutaga bako. Ona ire thiuruka ugwa ta inyanya na itingihutania. Itige utania na ile ingeke modaga kuria moda ndike mwacoka muoka mugasimba mukarima oko mazoka mukarekeragia karaga kuhanda oko kagetha oko yes kiria mwahanda mwaitirira turera-ini ndu aria mareruta gutwarithia turera na irathi kwina andu mareka ma computer na ma catering
Kagwire. Tuvieta wegai. Ndigo swadira tugicokia ciana thukuru. Twarithie na arimu tukoma memero. Kwaria na arimu. Headmaster muthithiriria akora na cio nduri. Headmaster. Thiriria ndo iria maramenya umu. Ndio tuliachana na baba ya mtoto. Na nilikuwa nimejifikiria atakuwa amelipa lakini hakulipa. Hajalipa lakini na mimi kazi yangu imeisha, imeenda chini kidogo. Kwa hivyo baba mtoto unajua mwalimu tumejitahidi. Hata nimejitahidi sana kwa sababu shida ilianza pale wakati ya COVID. Ndio alianza kulegalegea. Na sasa juu ni Mmasai, sasa mimi nitafanya namna gani? Nimejaribu hata kumconvince. Aconvince ukimwambia anaongea Kimasai.